Bog naš vlada, sada i uvijek i uvijekove vekova. Amin. Bog Gospodi, javi se nam, blagoslovi gradi, u imja Gospodnje, milosrdnija naroda hristijanskog. Premudro stojimo svedočimo Sveti Evanđelje, mir svima i duhovi Tvojemu. Čitanje Svetog Evanđelja po Jovanu, slava Tebi, Gospodi, slava Tebi. U vremenu dođeš i jedne srcočen kao Galilejne gor kod ima odredi Isus, kada vidiš pokloncenog i posumnjaše, tada priđi sreće meni danas, vlast na zemlji, zato i te načinite se narodima i mučenicima, krstiti ih u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, učeći da drže sve što sam zapovedio. I evo ja sam s vama u sve dane, do svršetka sveta. Amin. Slava Tebi, Gospodi, slava Tebi. Spasi, Gospodi, ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanije Tvoje. Povedi svim pravoslavnih hrišćana naših, nas oprotivnija darujaj. I Tvoje sohranjaj krestom Tvojim žitvarstvo. Spasi Bože domova i sve oni koji ulaze u njega, amin. Spasi Bože ljude, sve podari blagodati svoje sada i uvijek i u vijekova vekova, amin. Gospode Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi hleb i vino sije, ako se ja tijesi seganin i prisno i vijek vekova, amin. U čast svetoga proroka Ilije prinosimo Ti, Gospode, sve šedirove žrtve prenebesnih Tvoj žrtvenih, amin. Svijati mučenici, že dobre stradale čestvovavše i vjenčevše sja, molite sjaku Gospodu, pomilovati sja duša našim. Slava Tebi, Hriste Bože, apostol, pohvalu, mučenikom radovanije, i že propovje Trojica jedinosušnaja. Isaije likuj, djeva ime vočrevje, i rodi sina Emanuila, Boga će i čovjeka, vostok imja Jevu, Jegože veličajuše djevu, blaža je. Povucite, poljubite, Hristos posredi nas jeste biće. Ovdje, Hristos istiniti Bog naš, Boga naš, Materi, sjati, slavni se kao apostola svetoga proroka Ilije, svi sveti da nas pas pomiluju, kao blag milosrdni Bog koji voli čovjeka. Amin. Neka je nazdravlje na spasenje, neka je Bogom blagoslovena molitva, neka je srećno i Bogom blagosloveno rezanje ovoga slavskog kolača, neka Bog blagoslovi sve vas koji dođešte ovdje danas da veličate ovo slavlje, naše selsko slavlje svetoga proroka Iliju, koji nas blagosilja i nadam se i dalje da će nas blagosiljati uz ove prigodne i ugodne molitve koje prinosimo svakodnevno i svake godine ovdje u ovoj mjesnoj zajednici i da, kao što rekao smo u molitvi Gospodnjoj, blagoslovi sve one koji u njega ulazi, znači sve stanovnike našega mjesta, pa i one naše goste koji dolaze u ovaj dom, da uvijek imaju blagoslov od svetoga proroka Ilije, da ih sačuva na putu, u dolasku i povratku u dom svoj. Neka je na zdravlje i na spasenje. Bogom blagoslovena slava sveti prorok Ilije.